yang ngai di oda tom ja ge yang ngai si thabak arsu double engineer na arsu farana koi majority ojana parliament lai ba tawgada mi du da haida na ko Manipur da su ngang khata ngai ri leirami se masida da haida na akhoi gi opposition da leiba mi du da adu taw hayu adu haigadamni adu hairoidamni haibe gi pot se masi su angat pom ni haidare haibadi sakti leiriba power paiba ngami mi du na mangon da criticize to gi mahutta nahan no ina akhoi kari ai wari mati amtang minute ama te hai ko ama haijage ba ko aina guwahati da DRC ring yam ngai bam thoki akhoi marup ama mai nupi ga lakpa ada railway station mai keno se maning de yaw wale se salo rajani da walo je salo ga de khana la e DRC ring akhoi rajgar rosi da adu da kari haige da mai nu pa da sum nupi ni solang nu sum ngang ba kon nu pa na hai nang tum lo chawk tana nang phurkani nang tung na chalaga kari gi udabra ina ko adugi phimam mama ko akhoi gi ma daita logo du potu da chatta dana akhoi gi nang udra ma na haida bai ne na akhoi kuira ga chatna leire sima number 1 da number 2 da huji ai copy si prota bani na simtang sendo tension jage huji ki hari sidi am phajani iriye it was pointed out to them huji ki demand to kuch yaad re MNF on behalf of the government of India that Article 3 of the Constitution of India describes the procedure in this regard, but that the government cannot make any commitment in this regard. Commitment am the people am there. Article 3 the yawi talaga pigi haibana teva. No sikum bagi state ama kaito kaisen ge hongdo hongjin ge ama Article 3 the yawbani adu hojikti government na masigi matang the commitment amata people am de haibani sidai the yawi ba mai kenos da black and white the yawi se sini aduna hojiki leiba potidi akhoi gi su akhoi gi MP singna maximum mogi to hum thokpa ada ngang ba ya ba to ba ya ba maximum sidai na to ngai leite ne loi yam kan honari manipur gi sida ing ba tappa santi por wai ba sida loina mak chu yaw rebani manipur da ing tappa santi por wai ba sida ida adu masdai da akhoi gi thohali ba tawri ba kambu che masdai da oina masigi keno si pressure si pihan ningi akhoi opposition gi oina di akhoi gi MP singa to hum thoka mathok chap chan tawri okay oja ko yam nungai je opposition gi oina du ju pabo to hum thoka mathok se chap chan tawri du ga thokhali ba sida hena maru oina pressure pi be tangai fatabdo thambi dai oja Hareshwar da lakchi oja ko gi handa gi present rule se mayam na panaraga leibe se ngarang di akhoi se kano tawre impose tawre habagi pochima leire aduga hawchina sihan da bida koi dissolve tawraga animated suspension na thamakana pochima leiri sida so koi gi tha ani hum sidaida amuk bri koi gi mid term elect tawrakanda amuk koi inau nong na khalakadra habne chingbe gi tongan be speculation ama sudum thogle imyam am leiri haba tare oraibu hujik phawbi gi leidi ba development se PR thamjalak ba se thamba yaning da bagi koi gi mot myam am se phongdong ari si gi development se kamai no yahan be gun thambiyo sa yam cheng na harga di hujik PR thamjalak ba se President rule ni masage article 356 ki manung ni animated suspension adu su haiba du su ai gi chamba commandment gi knowledge da aduna koina president rule lana dum mana su dum hawuda dum hojiki order gi proclamation gi hawuda dum haire haijari ba ko mana masi loksal le haidana ko gi state ki lengak se adun president rule hojik lak pa se matang khoi dei cha da ba haidare matang cha da ba haiba gi arthadi kari no hai matam da Manipur leiba yamna situation yam volatile loiba yamna sigumba tanja se masai da koi president rule thamjalai se masi thammam ge haga su koi thambadi pam da bani akoi na pambadi leadership se yam se nga kanda magi leadership makha da Manipur se thokhiba mayam do ai nong panjar roi ko madu thokhiba wari ba miyam ge awana mayam si leadership makha se da thokpanina madu ma leadership se silagadi Manipur gi oba ohong makhara miyang gi awa ji kara kokadra haibagi potudi adumuk leiko aduga president rule sidi tasengna di thamam di thokta bani haibadi majority oina su dum leiri bani aduga hairiba mayam si akoi gi kari haijir yasanna natraga taishanna ba porpangam dana thammi si thoina yasanna dana ba sinba yawu jala haibasi ai phawdaba ngamdi maramdi kari gi no haimatam da akoi so hana mamang da hana haijagre thoiba thokdo wa thoksingche masi pre plan amaga hidden agenda amaga loina na tobra isi singna da ngamdi ba akoi gi May 3rd 2023 da
irang si hauraga port da ngasai chief secretary ga adugi advisor security ga hapak port da haibadi irang ama thoga di numit mari mangani da su ni mari ni da su yengdana khotana pharak pra kai no thoi siboi ni khang khang dana thoga di madugi observation matam do nini humni do su legada bu leita dana hana loina mak pre plan torga semdo ga type tok thoga tambagi mongda 4th May 2023 da hojiki hariba Manipur gi makuk eba akhoi bureaucrat haigadra akhoi gi executive officer sing haigadra masi tholakpase sina su yam chawwa chingna ngai maram ama oi haijariba aduga hoji na kari amuk oirage haiba matam sidaida ngarang handa akhoi gi maming ni panjaningdre BJP gi akhoi gi ato community imda leiba pai pandaba yadre ko paulilan hokip haiba dare managa ngarang han phongdokhiba haibadi January thada akhoi tha ani khak matam piu nongmei kapna basi lephalu home ministry ge official singna haibagi source amada koi news da kai da amada social media da thengnare ko tha ani matam pi nongmei kapalepu na koi gi separate administration te koi pi na togani haidana ama su amuk laiba ado hujik laiba poti hujiki president rule si matang da aduga constitution gi article kari kara leibu mayam si matang da akhoi yam chengna haga de akhoi masi matang da ngang masi makti matik ti sadabani maram di expert na te adu aina party gi oina paijeruba pham macha ma leijeru position macha ma duna maram oiduna represent tawjabagi khangdaba yadaba common man gi knowledge tu ne na khara thamjari se haibadi president rule si hujik hana mamang dadi akhoi 1994 ke mamang da SR Bomai versus Union of India ki case 1994 oigenen khali adudi expert su yauri logi ko aduna dum mathang choi ra chu samdok pirakani madugi mamang dadi hekta report ama maru ina governor gi report hai or otherwise ko na hapsalak pra khangde or otherwise governor gi report na to su yaba man gi mong da ama yauri ko adudagi report tu lata gadi president na masi akoi gi proclaim to ba yai proclaim to yabasida kari toge hai matamda madu tha ani gi manungda madu ngasai gi hariba dissolve si toktho matung tha ani manungde approval loba ga ina leiner mane madu haiba huji ki landmark judgment haiba tare akhoi gi judge mapan na saba landmark supreme court ki dum judgment gi matung dagi di tha ani thammi si kari gi no na ina khanjaba matamda akhoi gi se matam lana season ba kyam su dum yaupagi pot se khoi dum thengnei ba ko thengnabani na lana season ba ko pa je tawdona ba damakta la haibide thani lega parliament ta puthoga parliament na pass to bodu maram chade tawroi dabani hairak pa taraga di ngasai loi dissolve to thura di leitradi ngasai gi animated suspension da leitraga di dissolve to thura ga di hanjan ba yaroi dana aduna maram moidana tha ani sidai da parliament ta puthokadabani putho matungda hujiki haiba chumam haiba ngasagi president gi report ta kaida man thoina chumamagadi adum president rule makha cha thare chumam jagadi amuk hanjanba yabagi scope ama thambra aina khali adu ahamba round gi loisalapda amuk khitanga thamjage yamna nungaitaba si handaki stay da mayam akhang hi mayam na sungang budu sudum jawi ko adudi madudi kainu haikanda suspend tori da provide ma haibadi article 3 nate ko article 3 hide dum leijaraga akhoi gi territory semdokpa khodokpa sidi dum jabadi leiraga madusu pura kathape madi phagadaba provide oina provided date an haibado provided date an haraga madudi kaidoba kaigumba president na masigi cc process tawgadamni adu tawgadabani aduga kaigumba state ki magi territory lam tu semdokpa khodokpa si tawdargadi state ki adum assembly dagi legislature dagi madugi view ko godavni habina provided ne na khanjeba ain sumjeng jerak ko haiba proviso se masi hu lokthokre kwai sathiri haibadi state hong union territory hongba boundary hongba ma hongba ngasai 3 de yawi se atai du loinamak adum leiraga maduda kai toge hai kanda hujiki haiba proviso se kai no hai matamda hujiki magi state ki boundary honge haida the president and legislature of the state for expressing its view thereon hana haibase masi report se handak ki sil lokthokre aduna tha ani ai considered view da ai common man gi knowledge da di tha ani voki manung sei da parliament na approval pi daga di tha ani loega de dum last oire chanaro ba president gi keno
president gi ngasai proclamation je chana revive adum tawrani haibagi ngasai judgment sida so haipet u phangi agi interpretation da soi da lerm badi yai aduna 100 ki tawreiba president rule sida da Paulian Hawkip na hai ngangai ba waduga aduga tha ani gi manung haibaduga somna kandasu tha ani di phangdori ba tha ani si kai gumba tawdra kan da ne ba approval piratragadi amuk leiba ngasai gi suspended animation da leiba legislature sing kari sing MLA मैम से मो हंजल कदुरी ने बा मथंदा दुम हंजल कनी मथंदा हंजन बाय जो माय प्रोसेस लेंगनी प्रोसीजर लेंगनी मदुदी खंगद्रे मदुम दरी संगन जारोय माय प्रेसिडेंस लेंगनी माय नियम कमाय हंजन गदगी हाइबगे लेरंगनी अदुना खुजि ख्वाइदगी हरेल मखा ताबा मु अते अते चथ जगे ख्वाइदगी खुदुंग थिनिंगाय ओइबा पोती खुजि के मयाम नदी खुदुंग थिनिंगाय ओइदे खोते अदु अदा ngangnabsu taiko aduga akogi logi expert sing degi aduga intellectual sing degi khangjaning base tha ani gi manung je hai tha ani yogdingai approval je tha ani gi matam pi dana sigi manung ji da claim toragadi claim to bodi yai na khaleba sarkar je amuk semge khotke dana adu hojike ba 188 out of affirmation by members is suspend to bodi yawram ni na ko adu oti amuk to godu le maroi MLA on de dum leibani na ko adu wasigum metang ji ate ate mayam mana yamna suspend to bodi akoina sanghel laga yengba nainabada akoina ngamjadaba ngamdaba area article 151 163 164 66 this and that yang re ba na kise sidai da marak sidai da akoi claim toraga changen masi claim to bodi yai dana ko aduga madu claim to bodi yaraga madu akoi gi haiba ngasai gi kenogi PR gi leibo 156 se masi lokthoga semanduira lokthokdana adumak semen ba yabra haibana chingbai swaida kitang confusion di lei madusu mathang nainabada aina atei makha tabu share dum tawjage thank you yam nungai je thank you so much yam phasan thambiri jana akoi gi hujiki oja Hareshwar Goswami na su thambi sida ai kitang reference pira kan oja tumcha da lak oja imu da lak ji oja si conflict si gi waroi sin su ko hujiki purak pangam dari aduga politically crisis amu ko hujik mayok ngai hujik lai phibam sida ana CM ano ba pa so koi ngam khidre khanba ngam da na koi ji phibam sida president rule se thamjile ada conflict siga irang siga kuisi punna haiba tare chatminnarabra haibadi akoi gi kai tare da conflict siga mari leina political crisis se thoalabra haibe pochim su lakpani kamai thamini nga side taseng haire de hujik lei se political crisis na te BJP gi crisis ni BJP gi manung gi crisis double engine gi center gi crisis somna kanda leiriba state leiba BJP gi crisis ni hek hobudagi dewan dagi ngasai thambi gi bodo अखोगी मिजोराम ना ग्रेटर मिजोराम सेमनबा नत्रगा अतै अतै कांगुप सिंगना तानबो होनर कुइरबो यावरी चाहि यांखै हुमफु हुमद्रा सुरबो हिस्ट्री की छात्र मोइना इन येंगजबदो को अदुबो असुक कुइबसि पीसफुल लोइना शांति ओइना लोइ मैनेज तौर लाकपने कांग्रेस मतमदा करायो पीसफुल लोइना तौरंगे हाइब मतमदा मफम अमदा लेबा कुथ्रा निफु लेसुयेन हाइनरिबा लालहो कांगुप चिंगी लालहो कांगुप हुजि हुजि मक तौरिबा सिंगसे छुगी कदुगुंबा जगह अमदा मफम अमदा एग्रीमेंट अमदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग मणिपुर की इंटीग्रिटी का है लॉय ना साइन तो हन लगा पुछला मैनेज तौरगा ले मने क्यामुक यामना मैनेज तौगे है कांदाई चपचान डेट निंगजंग्रे 2015 दा चोसामबुरे थोकिबा अखोगी 3 पीपल्स NTP मोइंदी NT पीपल्स बिल गे सो हाई को अखोई दी पीपल्स बिल ने लॉय अखोइना हाइबा बिल ही तौकांदा लाइबक थीबदगे हाइबा तारे मियोई मापन लेगी दबगे वाफम लेगरे याम नुंगाइते अदु लेगिदो मतमदा सुद लेबा मयामसु लेनी मेक लाउखिब्राबा कना थोला नोंमे कापी कना थोला कै तो इरांग दो मिनिनी उमनी तोरगा अदुम मैनेज तोगिबा कंप्लीटली हदकी इरांग सिदी BJP की क्राइसिस नि पॉलिटिकल क्राइसिस नते मदुई खुदम माइबु हुजि हुजि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से मागी याम सांगरनी अदोमदा आइना खंगजबा हिस्ट्री की परिंग दो हाइरागदी अदोम रि चचररोय BJP की लेरिबा मखोइबु सपोर्ट तो अहुम जाउना हुजिकते अनि मदि विड्रॉ तौरे हाइरे तरेट MLA सिना ngसाइगी हाइरिबा अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे तानबसे आइसु यानिंगदे अदु तालो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना तालो हाइबदे ngसा हाइरमिदो एग्रीमेंट रेकल लोइदने पूरा मिजोराम से पुंगलोइ लोइदने लेरमबनेबो को पूरा सेपरेट टोटली इंडिया दगी सेपरेट तोंना डिस्कनेक्ट तोंग लेग्रबनेबो अदु वक्ति एग्रीमेंट अमुद पोरा कांदा नोइना तान गेगसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंद तालो हाइबनेबो आर्टिकल 3 यारिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनुंद तालो हाइबो ओरंगनी सबचाना मजुई केनोदुदी हुजिक आइना PR की मरमद नैननब लापन हाइरो हाइजिंदे क्या केनो तोरक्तरे को अदु हुजि हुजि जु तान मी अते यावरी अदु
peacefully talo aku ju yaning de aku ju peacefully ya de hai ge ba mi hat laga ka ga yum mai thar ga settle laga separate nation ta ni ju yaun thok rai bani ta madugum ba hat laga ka ga no mi mai thar ga adugum separate administration tali ju support to risi BJP ge MLA tare chin na tabra ba adu huji ko kai ri ge ba violent to ina Indian constitution matang makhada democratically peacefully bakoi tan ya ba to ya ba do tawro akoi jo dum peacefully democratically akoi jo to ya ba yaning de dum haini adu na ta na sigi phium da singna ga to ei ba thohli ba pot punamak che sidi BJP lengang na thon bane hojik su ngahan huji leiri ba horom dai hai assembly hayeng hang chit horom dai chidei da kari gi dam ta asukui ba chidi keno tro daga kari gi dam ka tanja chide hekta PR impose tok chalai no adu na takpadi tang mapan no ngani design to gudu tara trama thoi hu phangi train thoi gi kaina numi long ho gyari hai na ta kharma trama thoi gi midnight to loi ra bi chu yaure nong mani ni chidei da leiri ba majority oi ba BJP gi mar gi leader ma khalaga aduga aikhoi gi togda da ba ngasai lok thokkhriba order gi matungi na governor address ku ma tawramaga amuk yai thoga khotoga yam process te sai yamuna di keno tawje te ko yam amuk yai thoga khotoga matam khara lawra kanda ngasai gi akhoi gi minister sing kai sing ma council of minister go form tawra ta thabu chu yab le ngane ba sigi pot nam ji to kanda tawrei ba posin di hai ba leiri ba handak ki se adu ki matik maru ba adu mifam ma oi ga da ne ba mamang da su hojiki PR la ibe potigi tholi ji kanana no hai kanda BJP lengak na ne ba akhoi gi leiri ba rules of procedure in the conduct of business ki matung na ahum ko si matang ani ko su ya de lan matam da di nunti gi ko su ya ahum ko session ahum ko view assembly session je hai na akhoi winter session ju yaw no ko view atam le ngani aduga akhoi budget na traga summer hai ga da ko magi tam su le germany Kogiyo have the Kai the Makta winter session Kogida no land matam jida. Winter session the Kaur Magadi, Nasai Tataruk Padre, Aru Ahan Tauri session dugi, Aru Beduga, Matang Hodo, Hogodo Begi, Ahoduga, Anisi, Tataruk Pavayadi, Harry Poto, winter the Kaur Magadi Maripoto, Tokadra, Kayan the winter session Kogdano. More intentionally Kayumakato Malapa. Although the 100 constitutional crisis, Namdan a Tohan, the way the women the Tohalaga, no way, no Dukari Helalinovo. Nahana Mamanga Dili, the Marie Mangarak Salavana Travers after flight. Toka the way the Adagi, Kari the Makta, Atopama Sindu, the Han identified Todana, Tolona Kandan and Kari Silinova. Managed the way of Nahiba, BJP, double engine, Kari the Makta. Hana ama identify Toga na whenever no one ready the Tam Matunda, Ama Toholagadi and Never. Adushu Mamang the Tohola Magadi, Madugi problem, Silera Muida never. Madam the Ama Kanbagi Matumdo. Adugi Matunda, Toholiba, Toholiba, Irang Torio Potidi, BJP, Manungi crisis ni. Aduga highway assembly handak tawado sina kyawung yam maru age high matamda aina khangzeba kharduniko deputy CLP leader ke Ranjit na private member resolution na ma akoigi move tawnabi dangta kari matang da move tawdoiba village volunteers in policy same one move tawnabi damakta 7 February 2025 haibadi ngasai gi haiba private member resolution sin numi mangani ra tarin ni ra han advance choina tawdoba aduga Friday da taba numit da tawdo su orambi thaklom kakhla de na matam chana 7 February 2025 da mahangna nungtin gi pung amaga makhai ta matam da assembly da che yogre ngasi de Friday 14 je masri da ngasi ta ga da ne ba au ta ga da ba siguna chingma sina chingba te khanaga da ba laiga da ba khot ka da mayam do amat da loina mamta to hundre bulok nai na ga da ba no confidence motion thangale no confidence motion akoi opposition moina Lewak Prajana, Swam Tina Waraba, in the Shana Wang Tamjare. Sahi listening any Kaduna like Kromdon Laglava, Tanging Ching, a quick cover your wongam drumney. Sahi listening any like Kromdon Lava, Kawusing, a quick carbon on drumney. And my King Marie, a quick set patopong on drumney. Manipur get the ass of the talk to her, Nimos in the Nimos are covered with the PM Musela Sarai Matam never. Sigi Matam to the Paliba, Lucing Niba, Midugi Matata, no confidence motion tangled by the say, see the quick Congress opposition, Namoina, to whom Topa rules they have a port never. Aduma, me Manga Kanga tangled laga. My session to Toro. Torokan majority of Benina, Manga Kanga tangled Yabran, I do my teaser neither.
natra adu tawdana ba session ju tawdana ba ale jale tawdana khotana amaga tawdana thoina tawdana ba na tawra kanda huji ki hairi ba poche no confidence motion to thangalamaga adum magi session lu process to thatharamaga di ngasi laiba president rule adu ada se leram moida bane ba adu matak ta amana akhoi gi daw tom chana ju thambi gi bodo article 3 gi matang duma article 3 du da article 3 da lau hairam me have do constitutionally democratically hojik chu ate mayam ama article 3 gi makhara tan be yauri shanti yuna tan be yauri india gi state ta ju tan be yauri ba peacefully talo haibane ba tan ge su tan do na ya akoi ju peacefully ya roi ba object tong ne ba strongly ya roi ba ko aduga loina na amana akoi gi leiri ba any cookie tribe ki matang do any cookie tribe se aina ngasi di president rule gi nainaba lakpani na ready laktre any cookie type se british learning de yaw ler ma wahi ne ba ai record puthok jage adu de mathang matung da marakta amu an yawru dre any cookie tribe na hai se han ge yaw du chummi na tra chumde justification gi wa nati phare any cookie type tu matam du cookie na khoida manage mo ram da ba na traga peacefully leminaram ba adu di kangdi bung da mayam tang chak pi je mi jing thigal ga hoji thori yan du ri brava cookie chak pi je gi na matam du le ba context to hoji puthor nei na ba ya ro ye ba matam ma da ai yung gi thonga dadi du yang wang me ba ai khori ngakham thabag yor me ba ngasi di khujeng da le re ising jang ye ba re matam du ge ipa ipu na tholami ba ngasai dari do hoji yam la le ipa ipu to mi do na highway ta blame to ya ro ye ba matam du context matam du da cookie mayam ma khoi keno da tangji bung da mayam changdana makhoi si chak pi je bi na tra ba chak khanga ga moin war matam da adu mayam du kana no gan thigal ka dori bravo ji adu na sigi pochi di matam du gi context ni kalgum ma si lang any cookie tribe of si yaning da ba yaw ga di center da policy ju chahi tara hele adu ga state ta su chahi khujik ta budi pira la ngarang han chahi 2017 dei ni kai dom le ge lukhop ya tra hai bani da ai yaning da poto congress matam da soiram ba lalamba na traga mai congress matam da chummen janam ba ngasi di chana de poto di ai hai semdok pu yusini da madu semdok ta na hekta akhoi gi matam da lalami matam da keno tormi hai gi poto da akhoi history gi satra moi na khoina tamjar padadi amamang da toramba history gi occasion na mai episode ma ngasi context chummi lali nei na ba yaro ye aduga ai losinja ge ya aduga Jairam Ramesh ki matang da haibiri do Jairam Ramesh na debate tong ge hai do kai matang ne gyan ta da tong du debate sima aduga akhoi maruk tom jana hai gi do aduga loina Amit Shah na pramani ngahale amungang ngahangle amungang Manipur gi irang se aduni mo hai illegal migrant ni mo hai aroi bedane ethnic class ni ethnic keno ne mo hai re ko aduna ami akhoi gi Jairam Ramesh kumba Manipur gi khanba aduga akhoi gi Rahul Gandhi gumba Manipur da ahum nak lakpa hai roga Rahul Gandhi lami do political mileage this and that ai mi ma wa ta matam da hangba lang na basibu hongna bi chan bi natra ba aduna si wokta akhoi Modi lakhra ba Manipur da prime minister ni asai da train me accident thopog gi di nongni nusil ma sibe gi di ma achat ta leite पृथ्वी की जगह तो मीटिंग मचा देना चो वो चतब लेते अवाना तारकांदा अवाना थोकान हंग चतप हंग लापसिबु मसिबु होंगबी चनबी नत्रबा अदुना आइना थमजनिंग वादी हुजिक लरिबा अखोई जयराम रमेश का डिबेट तबुई मुहुता अमित शाह गुंबा मणिपुर आई अमुक लाकनी के हाय मगा हनगिबा अदुगा मणिपुर की इरांग से भाम में नमज ताहंदना मथोंग मरम खंगदना ngasiबोक्ता mathak makha ondoga sanai basiga oina debate to biyo nei thomjage ya okay jam nungai jai ai khoi hujik lai dise taseng na haira kanda BJP gi separate administration ta liba MLA singena constitutionally maram chana dom na peacefully tanbiu aduna akoi gi mihat mi pun sidai dai state amna violence to on ba sigi pochidi yaning de habe pot thamme peacefully objective to ga bi aduga maram chana constitutionally ai adu horel amu keno da lakani ko maram di Manipur da leimin ga punna leiraga moi tanmum thokta bani tan badai ni irang punama hori okay oza akoi gi ozana baki sona su huzik thambi ki bese akoi gi power leiba mi du huzik akoi PR la e akoi ka dauni si dauni descended and to ma huta power leiba mi du da akoi gi huzik ti tawpham thokpa akoi gi haifam thokpa pochi adu da pressure si pibagi tangai phadab dum su adum su leire adu ga marak sta akoi gi Rahul Gandhi na su thambi gi bese PR thamlam da na Modi ji huzik ti akoi gi Manipuri crisis te gi leitho ga chen ba ya roi haiba pham si thambi bane adu akoi gi ozana so manga thambi ki bada akoi gi han na thamam ba yarab du huzik matang cha na thamjila e han thamam ba ya bado akoi gi daita se longning da bagi haiba tare adu state ta kanum tholok matam da state lai ngak ta
masi hena blame tawsinba adu mai mawong do tawra lakne huju ju taw masi mawong cha de posim su leire adu hujik ti thamjile ni haw akoi gi thenga basu haigadra matang ki da akoi gi amarom da assembly phamam da ri ya matang cha da pot amdi oiri aduna hujik ti ma ha akoi gi crisis sidagi thama abandana dai ta si chen ba yaro habi wafam sima thamai haiba tare asi kamai thamjini wa sa matang Yang cumi habi se hujiki timing se da rajniti gi oinu hunnaba ngangnaba prajana taning matam natre taning ju taning di aduga sigi matang da akoina thammiba akoina ngangeiba akoina tawriba sidi opposition amoina constructive oiba adugumba suggestion mayam puthokpa khotpa adugi wadani aduga masdei do hunnaba ngangnaba gi wanate asengba du sini haibadugi poni aduga amana D1 dagi hongna haibidi 3rd May dagi hongna akoi Congress ki CLP leader Okram Ibobi deputy CLP leader K Ranjit aduga loina na akoi gi president ke Megachandra Singba MLA manga se akoi gi D1 sidagi khanaba se howreba howbo sidagi ka jorge da 3rd sidagi adidi mathang hayeng phagida khagada na nongni ni do yengai tanari ngai sidagi da akoi ka doge tang taruk se haibidi D 3rd da ahum suba D 3rd se masai da hujiki outgoing president chief minister haidar ko in charge chief minister haijage magi manaka chatana akoi kaido sige se akoi lebak sigi damokta akoi na het masi akoi gi leibo MLA sing ate functionary mayam punmangna akoi gi leiba khunrak ponggi MLA lokeshwar na singba akoi thawak tokke crisis se matanda politically akoi ideologically manadaba yai adu crisis wo solve tawna gadi akoi loina mak pham thado ke anything to say but we are ready as I grabane bako aduga loina na akoi Delhi da kya rakatna akoi 10 political parties ki mihut mayam kya rak chale president to unare chief minister so ahum marir unare nahak na ngamdragadi akoi outgoing chief minister se nahak na ngamdragadi akoi ada chalaga akoi gi haiba Modi gi prime minister gi Amit Shah gi nang appointment ji low kholu akoi chamin si khochi nahak na haiba nungai to so akoi haige khotki gai se mangonda haidana adum labani governor kya rak unare adum akoi na anything akoi gi opposition gi side ta gi di akoi na tawya punamak se irang se loisanna gi damakta tawdana lakpoi irang si kanagumba kharana mi ato mi na congress na thohon bagi na pot ngang pa se sidi yamna laibak thiba congress na ngasi bok to ise mit namu isalaga namam na hangdo yengni namam di usalla leini haibagi potune ba masidi leite akoi na hujik chu manipur tugai na gi damakta talakpa demand sing against akoi legani loina manipur gi territorial amasung administrative adugum integrity se kaiba chukya yaro he se congress ki arepa phirepni okay oza thank you so much manipur gi integrity se kaiba yaro habani aduga koi gi any factor habatare any keno lak matam da lep kani si interest ta integrity da sokan ba yaro ba hum thambire aduga if necessary akoi da ka le gadi punna koi chatminna ra kanda punna habatare pressure pi bagi crisis sigi matang da dum ready de lay happy boss thambire ai oza tum cha tana hi article 213 se hande ki suspend to the power of the governor to promulgate ordinances during recess of legislature se suspend to the yaw re ramse hande ki sigi man muina thokpo ke no sigi 13 clause 3 makhagi du da reference 13 sigi se masi koi president jong tar ma parliament jo ki potu I think it was anyway, I interpretation to read some thing as a common man can tongue young bureau to yaw with the handaki can also say that more period article my arms. Suspend over the ordinance. Okay, Zayam Nogai, Akuzi, Huzi, Mamma Panara, but Huzi, President rule has been imposed in the state, states the imposed or like Aduna Amuk.